Anksčiau tai taip, nes jeigu 5 vidurinės direktorius pasakė ypač, kad dabar tokiems nebūtinai mokytis. Tai kad čia nesijausia diskriminuojama. Men nu tager Ivona hver dag hen på et center, der har specialiseret sig i at hjælpe handicappede. Vatakupi-centret tilbyder mobiluddannelse for at hjælpe folk med handicap med at komme ud på arbejdsmarkedet. Ivona tager et regnskabskursus. Taip jaučiuosi, kadangi aš jaučiu daugiau įsigijusi žinių ir esu pasiruošusi psichologiškai. Žinau, kad yra tokių žmonių dirbančių ir kadangi aš šiek tiek pergyvenu, bet vis tiek aš, žinau, kad aš būsiu ten apmokyta ir... Nu er hun kommet til den sværeste del, at finde en arbejdsgiver, der er interesseret i at ansætte hende. Mange kæmper stadig en hård kamp mod fordomme. Le gros problème en matière de discrimination est qu'elle est héritée d'une tendance historique où l'individu a tendance à discriminer l'autre parce que l'autre a une différence et qu'un code de valeur d'une société va avoir tendance à se préserver et à rejeter la différence. Donc tout l'enjeu est de changer cette première approche et d'avoir une approche positive à la diversité qui donc passe par de la sensibilisation et par un travail d'éducation profond. Lad os vende tilbage til Belfast. Good morning. My name's Aidan Fitzpatrick. I'm one of the Employment Development Managers here in the Equality Commission. You're all very welcome to the Commission today for one of our employer training sessions. Today we're going to cover an overview of equality law here in Northern Ireland. We're going to concentrate today on the employment... Ligestillingsudvalget arrangerer jævnligt informationsmøder for arbejdsgivere. Even with the best of legislation, either at the European or at the national level, you cannot be sure that discrimination will stop unless the mentality of each of us changes. Folk er bange for forskellighed. Efter at have studeret i London er Santa lige taget hjem til sit eget land, Litauen. I Vilnius ved hun, at hun skal vende tilbage til sin gamle adfærd og skjule, at hun er lesbisk. Man atrodo, dėl abiejų dalykų aš nesistengiau to sakyti, nes visų pirma, aišku, aš niekada jokio agresyvumo nepatyriau, bet ir nenorėčiau. Ir aš tiesiog laikausi tokios nuomonės, kad kam sakyti žmonėms, kurie to nesuprastų, kam jiem reikia žinoti, nes tai sukeltų daugiau problemų. Forskelsbehandling findes mange andre steder end på beskæftigelsesområdet. Flere sammenslutninger har sat sig som mål at informere om dette problem. People still can be bullied in school, and schools have no legal obligations to take any action against bullying. You can be still called and sent to a veterinary doctor when you're going and reveals that you're homosexual, as one man from Poland revealed to us. A couple from Portugal, lesbian couple from Portugal, told us that when they were having a romantic dinner in a restaurant, they've been asked to leave. For øjeblikket er de eneste former for forskelsbehandling, der er forbudt i alle dele af samfundet, og ikke kun på arbejdsmarkedet, forskelsbehandling på grund af race og etnisk oprindelse. Forskellige organisationer har efterspurgt et tillæg til den eksisterende lovgivning om at beskytte alle mod forskelsbehandling uden for arbejdsmarkedet. Europakommissionen er ligeledes overbevist om, at dette er nødvendigt. The organizations that support the interest, they're all in favor. The business world, perhaps a bit afraid of complications of a legal nature, of a financial nature, and some member states who are saying, well, is this not something we can sort out ourselves without the European Union? But my response to the negative voices has always been, we are not talking here about something which we, how shall I say, should think about as a luxury which we can or cannot afford. Non-discrimination is related to the fundamental value which the European Union is proud of equality between each and every one of our citizens. Hi, good morning. You're through to the Legal Division of the Equality Commission. Paddy Conway speaking. How may I help you? I applied for promotion work and I didn't get it. And the person who did get it was much younger than me and of a different race. And I just wanted to know what I should do.
If you believe you've been discriminated against in relation to not getting... Der kan indføres alvorlige sanktioner mod forskelsbehandling på beskæftigelsesområdet. Ofre for forskelsbehandling kan anlægge sag for domstolene og modtage hjælp til processen fra ligestillingsorganisationer. Of the 3,000 individuals who come to each year, about 500 apply to us for legal assistance with help, and our staff again advise people how to apply for legal assistance. Once they're assisted, our staff also provide legal representation for them in the local courts and tribunals. The ending was that the case was proven, and I was awarded substantial compensation. Terry McCoy modtog derfor en erstatning på mere end 70.000 britiske pund. Sanktionerne er forskellige fra land til land, og EU-direktiverne bestemmer udelukkende, at de sanktioner, der anvendes, skal være effektive, afbalancerede og afskrækkende. Okay, we're now in Sandy Row, which is pretty much 100% Protestant. It's a Protestant enclave situated in South Belfast. Ricardo Cafola henvendte sig også til retten angående en anden form for forskelsbehandling. Han var leder på et hotel i den protestantiske del af Belfast. Mens de fleste ansatte var fra lokalområdet og dermed protestanter, var Ricardo og hans assistent katolikker. The local community had issues with us because of our religion and because of our position within the hotel as well. Ricardo og hans assistent blev fyret af hotelledelsen, efter at de havde pålagt visse protestantiske medarbejdere disciplinære sanktioner. We were fired actually for the reason of poor timekeeping. It was later found that because of our religious beliefs, that's why we had been fired. Ricardo henvendte sig også til ligestillingskommissionen og vandt sagen. Lad os vende tilbage til Ivona. Hun har en aftale i det supermarked, hvor hun engang fik sit første job. Kęstutis Atrankų vadybininkas, laba diena Kęstuti. Mes su Ivona atvažiavom apžiūrėti darbo vietos pritaikytos neįgaliajam, dirbti kasoje. There is a lot of misunderstandings about what disabled people are capable of. They are very often looked at people that cannot do certain things instead of what they can do. And the disability is then seen as a very big obstacle, which in practice it may not be. But even if it's an obstacle, it's very often possible to address that. Det var Valakupi-centret, der overbeviste denne arbejdsgiver om, at han skulle have tiltro til Ivona. Centret skal også overvåge indretningen af hendes arbejdsstation. Mūsų visuomenėje vyksta teigiami procesai, dideli teigiami procesai neįgaliųjų socialinės integracijos srityje. Tačiau vis dėlto dar mūsų visuomenėje pasitaiko atveju, kai darbdaviai, kiti visuomenės nariai vis tik neatsikrato tų stereotipų apie ir to neigiamo požiūrio į neįgalųjį kaip į lygiavertį darbo rinkos dalyvį. Selvom jobbet som kassedame ikke er den mest perfekte karrierestart for Ivona, havde hun knap turde drømme om at tage sit første skridt ud i arbejdsverdenen. Kažkaip atrodė, kad neįmanoma tai. Na, ypač kasoje dar tokia didelė parduotuvė, tai nebuvo nesvajonės. I Europa findes der hundredvis af organisationer og mennesker, der har som mål at bekæmpe forskelsbehandling. Europakommissionen begrænser ikke sin indsats til lovgivningen, men støtter også en række af disse projekter, især dem, hvor fokus ligger på oplysning af offentligheden. Den organiserer også uddannelses- og informationskampagner. Endvidere er Europakommissionen overbevist om, at der stadig kan gøres fremskridt på nationalt niveau. We are now in contact with all the member states because we have looked at the national legislation and we have come to quite a number of questions whether the basic rule at the European level has been properly translated into national law. That is the role of the European Commission, to make sure that what has to be done is done properly. And we believe that there is still improvement to be done.
And since we have come to that conclusion, we think there is an extra reason to look wider now and to look also at the other causes of discrimination outside the workplace. Der forekommer stadig forskelsbehandling i Europa, men indbyggerne i EU-landene bliver i stigende grad opmærksomme på de midler, der findes til at bekæmpe de forskellige former for forskelsbehandling. Et af aspekterne i denne kamp er retten til at tale om problemet, ligesom dem vi har mødt her har gjort det. Vi kan håbe, at mennesker som Jaspreet, Ivona, Ricardo, Arnoldas, Terry og Santa snart bliver beskyttet mod denne form for udelukkelse.